who listen. Ko ia whanau kia te aupa ne whakaawa e matapā, te hua atu kia te whanau mai. Hei kai te kalawa ko tu o whakaawa e matapā, hei kai te kalawa ko tu ke o lunga, o ioi pe ko hae au kai rewa pe ko ke whakaawa mua e matapā ho whare o ke whanau. You can't get up and open the door yet unless you open your ears that you may listen. Who's coming? O tō rou te ringa veri hea whanau. Those of you who have itchy ears, listen. Tau pi koi he loto, pāpā ku he tau hiki heiki. Ke ilo he pā whaka o se talu piti ai o tua, kua pau ke ama te ringa toko taha kotoa peo whanongo kia. When the trumpet of the Lord sounds, every ear will hear. Me ko whē lalu maka te ke iai, ko whē whitu te ke iai, ko whē loki te ke, whē lalu whare te ke, pe te ke ihe ata, pe te ke ihe wama, pe te ke io se. In the ocean, Ko taimi koe pā whakamui e talu piti ai o tua, ko te ringa kotoa pe, e pau ke whanongo i kia. they will listen. Ko taimi whakamamahita hai e tau mo It will be a very painful time of our Ka lives. hoki nau tōne a koe nau mo i ke nau whanau ke wholofola hai o tua. Those who teach themselves to listen to the word of Ko God, taimi tā pua ki a mo are wholofola. blessed. O tau ono atu. Mana tu ko tau mo o tau mai he wholofola. Ko si hiria ke mea fua ai o tua. Remember the generation we're living in, it's bringing forth the word of God. Au tau mai rewa mea fua ai o tua ko kumau tau mo o ai e tupula ke honge he funga ai whanua. And it says that everything will grow from bad to worse. Ko ke honge he mea ke kai, Not food, ko ke honge he mea ke ino, not something to drink. ka e honge tangata, ya whaina maria ke whanau ke wholofola ai o They'll tua. be empty and lacking the word of God. Ya ka pau ko e honge e ta tu no ke ta wa tu ki ai. O ku mau inga ke puki ha whaina maria. Ke ta ke wholofola ai. And if that's what we're moving towards, now is our opportunity to listen. Ko taimi me whaina maria, ke whanau ai ke o whanau tau me ne This is the wholofola. opportunity to listen to God's voice. Te ke lava ko save ho paanga. You can save your money, Te ke lava ko save ho koloa. you can save your possessions, Ke ilo e taimi, ke No ilo time. ko save e taimi. you can't save time. Ko au ko se ko ne taha. Ko ne mora ko minite taha. Ko ne mora minite ni ba hai ka te ke lava ko foki mai. E taimi ke te foki kia. When 5 minutes is gone, you cannot bring it back. Fe mea ku mahuinga. Which is more important? Ko taimi ni ke tau whaia lotu. Ya whai ke mo. Amen. Now is our time to do Te ke lava church. save ho taimi. Ai ho paanga mo ho koloa. Save Ke ilo e taimi your me whaina maria tamau ke ta whanonga ke wholofola. Hei kai te ke toi lava ko e whakafoki mai. Ai alwa e wasi pe alwa e taimi. So our time to listen to God's words, we cannot reverse it. Whawhetai ke hiki. Amen. Whawhetai ke hiki. Amen. Ko nohi nau tau whanau mai. Ke he kau tau reke reka a sia si nau pe. Alwa e tau koe ni o tari me mua. Kai whai e kakau atu. Ko hono uhi ngā he kai te tau toi lava tatolu ke fusi mai. Hiwa e taha tangata, hiwa i loa, whakatai mani ko tuki loa e toka taha koe. Me he whakatai mani, pehane mai te toi lava ke toi whakafoki. Ai wasi o taimi. Amen. One of a famous songs written by Vatai Mani is, "If only if I can turn back the time." Kai te toi lava tatolu ke tau toi whakafoki taimi. We can turn back time. Manau mai, ane afi, osi. Yesterday is gone. A bongbongi, Tomorrow, tai paunga. never promised. A hon, Today. koe ho whainga mai. This is our chance. Whanau ke wholofola ai o Listen to the word of God. Mahuinga ke te koe pa mua. It's important to you and I Ia tatari whawhoi tui ke wholofola ai. that we may. Amen? Amen. Tangata tainu ne tatara e veri, sia tangata hiki tohi e tohi whakaha. Talamahi tohi tangata hiki tohi whakaha. Pe ne mamata he au he otua, o ku tu e la lahi pe mo iki. See, the author of Revelation written, "When I see the presence of God, I've seen the old and the young." Te ke kauai, e kauai. You'll be there, I'll be there. E ui mai ho hingo ai. Your E name will ui be hoko called. hingo ai. My name will be called. Ka te tatari o whatatau, mo mea na ta whanongo i loki, Amen. ka me wholofola And we ai. will answer in accordance to what we've listened to the word of God. Whawhitai ke hiki. Amen. Koe aho koe heke ke ue koe hakoloa. You won't be called with Heke ke ue koe hapaanga. money. Heke ke ue koe matai tohi nā ke mao. Called with degrees. E ui koe o whatatau, mo o ilo, whilawe i pama wholofola ai o tua. You called in regards to what you know and heard from the word of God. Ei, para kaureva koe mo ui aku pehe. If life is like that, O mahoia ki ngawa au ngā ke whainga maari. it's important for us to utilize. Whawhitai ke hiki. Amen. O ku maho inga te tautau. Ke ilo lahi tautau mo ma kau whine muhi a hore nau mise, tā puaki mo monu ia ai o tua, o kaki a koe i te ringa ke whanau. There's a lot of youth who miss the blessings of God because they don't teach their ears to listen. Ako Faifekau ane nai a Samson.
Na o si whanonga le rei peteringa o Samsoni, o kai ke tau kama koe ke whine koe nā, ke hoko e ko waifi. So Pastor was talking about Samson, and Samson's ears heard that that woman is not fit for you to be. He tai tokanga Samsoni ke he whanongo, na en aku ia ke hatonga mo uina e kai to tonu ia ke he kuki ai. But since Samson didn't use his ears and listen, he was in a place where he didn't. Talavou pa mawhine mui. O ku mahu ina o pito ke tokanga ke wholofola hai. Amen. Whanonga ke le maisa Faifekau me kautaki marunga he seso o tua, e wai e monu ia turi mui atu ke te koe. Amen. There's a blessing behind you. You to learn to listen. Koe tae mena ne kai haase talo ni pe koe sea whakatu I pia mea saura, koe tae tokanga ke he whanonga. You know why the king's throne was taken from Saul? Because his ears. Kena na sai pena tāne Samuela ke Saula. Au ke whetu ko tu iloi tō taha ko tō pe tala noa. Tamatei katoa mea mo ui ko tō pe kakai au ke tui. Koe te whenau ha mea taha ke whaka mo ui. Mea toinga kakai kua whono mo pure anga ko ia. Everyone knows the story when Samuel told Saul to go and just destroy everything. Ko tu la ve tō taha ko tō pe whakau me tala noa ko ia. Everyone knows the story. Ko taimi kai nai whoki mai e koe a Saula me malai tau. Se ke mea uaki nai ne whakahawa ai matapā ilo I Samuela taranga ta a Saula ko neha. Whanongo. O te tai ke First thing for Samuel to know that Saul was disobedient was his ears. Ole whanongo. Nana whoki mai tōko I kuna. Whoki mai ko tāpua ki mau e koloa, mau e paanga, mau e whakawhetong koloa vete ko tō pe, na nau haupe mo ia. Amai ke mai nau ripoti mo na ngongongo, ke misiona ko na nau alo whakahoko. Tala mai ke rotonga nau hauko ke whakahoko mai na ngongongo. So when they came back from battle, they came back, they were victorious, they got all the blessings. And when they're about to give the report, Amai ne whanonga ta Samuela, ke he reo e pulo ku mua. Samuel heard Ko the sipi o cow, ku tangi. the sheep's cry. O te tai ke hiki. Amen. O ka taimi koe na whanonga Samuela, koe matapa uaki ne whakaawa he otua, ke ilo e Samuela talanga ta a Saula, koe ne whanonga. So Samuel was given the knowledge of knowing that he was disobedient by his listening. Ia koe aho ia, koe aho whamamahi ke mo ia Saula. Koe ka mataanga ia me ne talanga ta ai, e ria ke hoi mo ui. O a mai ki hatonga, koe poi ne mo ui ne talanga ta ai. So that was a painful day for Saul since then. Lea koe ne tāne Samuela, Saula koe hae mea kou whanongo ki ai. So Samuel said to Saul, what is this that I hear? Tanga tō tāta whangi, hae mea koe whanongo ki ai. Tell the person next to you, what are you listening to? Oh, hallelujah. O te tāi ke hiki. Toka ngalahi ko whanongo, whine mātua. La ko whewhe mea ko latu ho te ringa, toka ngalahi ke mea kuke Be whanongo careful ki of ai. the things that you listen Tata mata to. aiki ka whewhe mea kuke whanongo ki ai, o latu ka moho mari, toka ngalahi o pito ke matapā. Men, be careful what you listen to from your wife. Hai mea ko whanongo ki ai tāne Samuel, tāne Samuel, o koe pulu, nā sino e mea koe pulu tari ei ki ai, pia mohono tui. So Saul says to him, these are the best cows and sheep for the king. Ei, koe ki whi mau tui e o toa, o ku taha petu. Because they want the king. So they want the king. Ei, ki whi mau tui e o toa. Koe mea whi mau e o toa, koe tangata mo whewhine, o koe ene mo ui ke whanongo, mo tala mo fua ke whanongo. Maro pito ho hau mo taki mai ke Faifekau. Maro pito ho whai e mea ko toa pe. Koe mea whi mau e Faifekau, koe tangata ai o toa mo e o toa, koe tangata mo whewhine o whanongo, koe tala mo fua ke whanongo. And obey the word of God. Kai talo matou taki e o toa. Amen. Amen? Yeah. Kai talo matou whakaheke e o toa. O kai ko ha, ko tangata ai ki ha whakaheke ki ha pulu. O kai whi kai a o God's toa, not a whaore man mo. to trick him with the cow. Koe o toa ia moho mo mamani koe. Koe mea ke mau e o toa. Sike rea ne tanga e Samuela Saula. O kule rei ia ne o toa. Pe o wheiwa he o toa. Amen. Ai tangata koe tala ngofua. Yeah. I whei lau lau. So Samuel said to Saul, you know, God favors obedience over sacrifice. O whitai ke hiki. Amen. Ka kuke whehau koe toko taha tāpuaki. Momonu ia e aho koe ni. A koe ho mo i ki whanau ke wholo. Amen. If you want to be blessed, teach yourself to listen to the word of God. Ka whitai ke hiki. Lahi ngahi kakai ke he te tau o mai i whakatātā ki tau tō. Nā mise tāpuaki me monu ia e o toa. Koe kai ki a koi te ringa ke whanau ke wholo. There's a lot of people in the Bible we can bring forth a story that relates to they're missing God's blessings because they lack to listen. Ka whitai ke hiki. Amen. O humea nei mai ai mutu ke taha pe, ke whaongono. Pea mai ho te ringa ke ua, ke lahi ame ho whawhana. Amen. That's why God gave us 1 mouth to talk a little bit, but 2 ears to hear more. Ka Yes. whitai ke Yes. hiki. Amen. Ka whitai ke hiki. Praise the Lord. Koe whamiri koe hoku hoa,
Tō whiwhina tāne lava na hana tō me niu. So let's talk about his wife. She's from Niue. Nā te tāi ki whakapito hono whakatau ngā ki tau tōru e whakau tau ko ni, ka mea whawhala e o tua. O se ko tai me, mā ki tau tōru e whiawhina. O whaapene whalotola hei ki